ehurire ry'ebembirwa b'ekitongore kya Mariana Foundation obwo kikwatanise n'ekitongore ky'amizi n'ebyobuhangwa hamwe n'obuyonjo. So tukashanga Kabambiro nemwe muri Kamwenge district eyabira affected. Then tukaforminga groups ezo Kabambiro tukaforminga groups 8. Groups 8 ezo emekabere ya beekeepers Kabambiro beekeepers group tukabahereza ibihumbi 10 kandi baza kubikozesa nka alternative livelihood. Egereza Kabambiro waranza kamere nyuma Kabambiro open amantu tuchinenku twatuli kubanka Karamoja iba baratekesa edicholi wakashanga baratekesa kasase mweno hata amahiga kuba tubombekera agoratamu enkwibire byo kujya bikasa kandi gakasigara tagata ukabasa no kushwa kutaho isafuro katagasa hamizo kateka kacanye okurugera abahangu amahiga gangamwa harye ibyo birukurwaniro kwerekerera ku byobuhangwa amasiga gano getulese gakekereza enku ate gafumba mangu ngeri nti bwoba otaddemu enkwezo omuliro ogwo gwonna gusigala mu ndomo eguba nti bwe guba gusituse go gufumba bufumbi ekinareba munyowe nk'omuntu na gurupu yanjye yindi nayo twareba agamahega kuturatandika gukorera abantu ubundi nibaza kuguma baratuteramu n'akanakezi ka cyamushano shange twakora ki twafuna kafizi kuturashashurira abana nyensakari mwene ryitaka iri batwereho ndiyo bagerizeho kugira ngo batwombekere kandi batuhereze nembuzi ezo kurisiza mu rye ryitaka litwaba ebabase kutusharaho. Grupu 8 nizo shomere kandi buri grupe rumwe abamemba 25 kandi ababatangire n'abantu 15 abari kuza kushomesa abandi. Within there twaretamu concept y'injije kugira ngo abantu abomekera amahega the biomass stoves nichendeza akwembe nkunyingi mahigi kinde bagambira niyo kura mugana natakagarebe konka kunagarebire nashemererwa nanye ndagenda baganyombekera banjire ngugara twawe bukurumye byone byawe bise ehurire neza gumizamo kwetororo myanyeji eheriro mugera gwampanga amakoraga gashakwa Anthony Twine.